Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasalitaan ngayon tay ikan biyagita, ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti naga na Willie manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti konana. Dear Mr. Lonely, nagkamaliag iti desisyon iti biyag, ket daytoy ita ti pagbababawyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Willie dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ano ti madamdamag ko, nailaklakom kano ti tawid mo adaga, Willie? Bun manong alan. Amumat, sana kayat dagiti dadakkel ta nga ilako ti tawid ta adaga. Isungarod asaan ko nga inlako, idi si bibiyag dapay. Ang mitatawan dan, ilako kon. Amuda pa'y nga raw nga inlako. Nga makonsensya ka kumamat, Willie. Napatag ka dananang kantatang ti dagada. Saan ang masayang ti daga, manong? Ilakok, kat pagpuunak nga agnegosyo. Kasanon, numalogi ka. Di awanan, ti pakakit kita amin ti tawid mo. Pagkunaam, ipalubos ko nga rudmat, amalugi ak. Pangasim, Willie. Saan mo ko mga ilako ti daga? No, adala kwartak, siya kon ti manggatang. Kasano, katawan mat nga rod kwarta, manong. Anya nga tano umutang kalahangan iti pagpuunam iti kun ko na manegosyon. Tapno saan mo nga ilako ti tawid mo? Dakkel agatad ti kasapulak, manong. Panagkunam ka di, kat addamayat nga agpautang kanyak, nga awan collateral na. Kaya't masawan, ilakom amin ti tawid mo? Una, manong. Tila ang nagtakdran ti balay ko ti mabate. Numalakok ti dagak. Ije kamin syudad nga agnaad kanibakat ko. Agnegosyo kami. Addam-am mo kamang ipapaabang iti pwesto na. Mayat ti lokasyon ijay, manong. Kasanungay ti pagnaedan nyo ijay. Ije kami matlangan nga agnaad, manong. Adda kwarto ang nakalasin. Mabalinday jayin apagyanan mi. Nala, makamu ka nga rod no dayta ti desisyon mo. Nga numabalbalin, sa anak mo manugot iti dayta desisyon mo. Bakit? Addan buyer iti daga. No kasta, marugyang tangarudon tinabayagan a kayat ta negosyo, lakay. Lakit di Napigsa ti inuman ang negosyo ta. Isu apatsik adaras ta amabawi ti gastosan ta para iti daydi ang negosyo. Magagaran akong lakay. May mayatmat nga adayo ti agnaed ijay syudad, ngam ti aggamulo iti dagad iti probinsya. Uray siyak mat Kay kayat ko ti agnegosyo, ngam ti agtalon. Ngam, kumuntramot ni Manong Alan. Anya ko mo ti maaramidan na ngay, katawid mo mo ti ilakong. Awan bibiyang man Talaga Tawid ko nga rudan da jay adaga. Di ko kwa ko. Aramida ko, ti kayat kong aramidan. No kasta, tatang. Matuloy matlangan ti kunayo apan nagnaid tayo ijay syudad? Wen, anak. Kat asikaswan matan ni nanang mo, ti panag-transfer mo inton sumaruno asarek. Yes! Agadalak to ni ijay syudad! Saan ka nga tamarigatan nga agad, Jas? Saan, tatang? Kay kayat ko ati ag-transfer, taado ti maamamok agagayam. Alang rod, agsagana kan. Tanabayadan ng tidaga tayo. Umalis tayo ni Jay Syudad, iti kabiitan apanawan. Manang Dayana, ayan ni Manong Alan. Adda ijay talon, apay aya. Kay kayat nalatan ti agtaltalon. Awan arapaap na arumang ay matibiyag na. Saan kami mat nga agregrigat? Apay ko mga agarapaap kami pailang arumang ay. Kat mapnag kami matan itadda kada kami. Agpadpada kayo matgayam ka ni Manong Alan iti kapanunutan. Apay ngamin anak ka umay ka aya. Anya ti ibagam iti kabsat mo. Itang amin ng ti ipapanaw may, manang. Agpasyudad kami. Kayat ko kumati agpakada ka ni Manong Alan. Ken ibilin kumatan ati balay, ta pakikit-kita na. Ala, ibagak tulatan inton sumangpat. Jakmet ngamin amo, no anyan to nga oras asumangpat.
talaga ang napiksa ti negosyo ta, bakit? Ado ti umay aginom dito'y barta. Wan nga rod lakay. Kung nakatumat saan ta nga agbabawi iti agbalin ang negosyo ta. Daras talakit di ang makaurnong, nukas to'y akanayo. May salaan nga daw ta naglukat. Adun ti koleksyon ko. Agawaam ti agurnong, bakit? Tanda kayat ko agatangan, apaman ang makaurnong ta. Anya kay tigatanga am lakay. Kayat ko agumatang itilugan. Ha? Ni, mayat nga agpaiso tumadaan tayo itilugan. Adan ton service tayo. Usaran ta nga gawid iti probinsya. Ay kapun ah. Sigurado nga umapalakit ni Manong Alang. Numaamuan na nga dantong lugan ko. Kumusta mo ti panag-eskwela, manag? Adamot lang ang baro agagayim mo? Adon tatang. Anya nga iti may mayat? Dito'y syudad? Wano, ijay probinsya. Kay kayat ko dito'y tatang. Nasaya at matngarod. Tanalaka ka anak adyas, anak ko. Wen mat tanalaingak mat tatang. Iso asa anak amarigatan. Alangarod anak. Lalay nga madjay pagadalan nyo. Iti kasta, addan to honor mo. Akas idi agad adal ka ijay probinsya. Wen tatang. Dayta talaga ti aramidag. Gapot kayat ko nga da honor ko. Ay wen kayam. Ikandak iti kwarta yung bigat tatang. Naibus mo ti kwartam? Wen tatang. Sa bali dito'y syudad. Kababain, no ipakita ka dagiti gagayim ko ababak na ngagtip-tipidak. Hello, Manong Alan. Imbag man, ta nakahawag ka ating ko. Kumusta kayo matitan? Nasayaat kami mat, Manong. Napigsa ti negosyo may. Ay kat nasaya at ano kasta? Kumusta ngay madita, Manong? Kumusta ti balay ko? Awan pagdanagam iti balay mo, tasyak ti makam mo. Agyamanak nga rod Manong. Awan ka ti plano yung umay pumasar ditoy? Ay, adda, Manong. Dandanin. Dandanin ti panagpasyar mi dita. Nasaya at pati nga rin kasta ating ko. Sige, murayag ti panagbakasyon nyo. Alang nga rodan, Manong. Ibaba kong ti cellphone. Tagrubwat kami manan amapan iti negosyo may. Man o bagay ko matlaan ti buhok ko, lakay. Nagpakulot ka. Bagay ko kadi matlaan. Katno kaano lang nga impaunat mo ti buhok mo. Ita, kulot manan. Si kakit di mo, di kan kumontra. Siyempre, deserve ko mo ti agpapintas, tadakkel ti kita ti barta. Sa bagay mat kindi Angam kita ma, tadi ka unay agbarbarayuboy. Saan ka madanagan? Masukatan tumot lang dagiti gasgastusag. Ayun gayam. Intun Domingo, agawid tayo ni Jay Provincia. Nasaya at mat, tapno makita ti kabsat mo ti baro alugan mo. Kan makita dagiti kabaranggayan tayo, nga inmasenson ti biyag tayo. Si kakadinday ta, Willie. Ay na, nagpintas matin ti baro alugan nyo. Gapo taamok nga inusar ti panunot ko, sali. Swerte yo siguro ti agnegosyo. Saan akas ka ni Manong Alan? Mabutang amang ilako iti dagana. Kay kayat nalatan ti aggamulo iti daga. Agsasabali tayo mangamin iti kayat iti biyag, Willie. Sa bagay ni Manong Alan, kay kayat na ti aggrigrigat nga agtaltalon. Idinto ta siya, kay kayat ko ti makigasang gasat nga agnegosyo. Swerte yo kit di tanapintas ti kita ti negosyo yo. Isu nga ita, mayatan ti kasasaad mi iti biyag, sali. Manong Alan, adto iti pasarabok kada kayo. Ay, ayaman na ka din ko. Asinsalo kan sa akin di talaga na. Talaga, Manong. Gapo tanapik sa tinegosyo. Ada pa'y lugan mo. Nutuladan na kumamanong. Amangan numay mayat pa'y tibiyag mo ita. Ya kaya't ni makigasang-gasat adin ko. Mapneg ako ni tikasasad ko ita. Ala, addakan ka day tama no. Nuan niya ti kayat mo. Agsupli tayo ni Jay syudad tatang. Diyak kayatan dito nakapudpudot. Uray siya.
Maikawak mo tan iti sobra kinapudot. Agsakit pa ikit din ti ulo. Alang nga rod, tayong bigat ag subli tayo manan di syudad. Ay, uray siyak, maikawak mo tan nga agnad ditoy. Sika, Joy, saan mo kada sinarongkaran dagiti sigud agagayem mo? Saan, tatang? Kan adumat ng tibaro agagayam ko. Isu asaan ko ida nakasapulan? Nay, gimatang kamanan iti baro abag kan sapatos mo. Anya ay ti problema. Masukatan tumatla ang dagiti igat-gatang ko kadagitoy. Agpada kayon iti anak ta, at tila aggas-gastos ti amuna. Kat aggastos ka mo't ano kayat mo? Anya ti gunggunan nga adu ti kwartana nga no? Saan ka nga aggastos? Amo mat ako mapkapsutan ti sapul ti negosyo ta. Italaan day ta. Pumigsan tumanen. Tatang, ikandak man iti kwarta? Katno kait itad kulaan kan kaidi na minsan nga aldaw. Naibus nga ro dun, tatang. Anak, ibagak man langan kan kati agpaiso. Kimapsutan ti sapul ti bar tayo. Apay kumakim mapsot ako nayo, tatang. Adu nga minan ti agpatpatak der iti bar na. Adun ti kalaban iti negosyo. Kat, kasano tayo nga rudan? Day tangarod ti parikot ko, anak. Dandani awan pagabang tayon. Ay, talaga alugi tayon. Saanan ang maparwar ti bar ti abang. At dapay staks nga arak asan anabayadan. Anya nga rudon ti aramidan tayo. Panagkunak. Ilako tayon tilugan. Taiso pa yung mausar. Barang makabangon tayon tumot lang iti negosyo. Ala adakan ka nga agdesisyon. Kasano tayo langan? No saan ang makabangon ti bar tayo? Ay na, Jack kaya ti agsubli iti kinarigat. Kasano? Nakagasgastadora kan tumat ngamin. Apagbiit na ibus ti naglakwan tayo iti lugan. Awanan amok a pangalaan iti kwarta. Isu pa nagkunak. I-give up tayo pa lang ti pwesto tayo. Anya? Karkaro ang mailumlum tayo iti utang. No umutang akmanan iti usaran tayo. Isu na saya at nga gawit tayo iti probinsya. Anya nga iti aramidan tayo ijay. Kat nailakon mo ti dagang. Awanan pagbayad tayo iti abang. No agtalin at tayo pa lang dito'y syudad. Imbakit di tadyak pa'y nailako ti balay tayo iti probinsya. Adda kayo matgayam, Willie. Ayan nga'y tinapintas alugan nyo. Nakababain man, Sally. Nga, awahan ng tilugan mi. Naila ko min. Kaya, nalogi, tinegosyo mi. Anya? Di awanan, ti pakakitkitaan nyo ijay tawid yun. Day tayo tangarod ti parekot, Sally. Agnaid kayo kadimanan dito, eh. Kapilitan Di awanan ti talunam. Ano sakti agsapon iti pagtrabawak? Wano pakitang danak. Ay, sayang matay nalako yu adagayo. Kasano nga rodan ti biyagyo aning ko? Manong, ikarigatak ti agsapon iti panggidak. Masaya nga nakitidaga na ilakong. Awanan maaramidak, Manong. Nailakon. Ibagam lang, nagkasapulan kay titulong. Pautangan na kuma iti usaran mi pailang iti makabulan, Manong. Bayadak matlaan. Apa man ang makabiro kak iti trabaho. Ikan ka, ngam saan nga utang. Tulong kun ka na kayo. Usaran nyo, kabayatan ngagbirbiro kay iti trabaho. Ay, agyaman ak, Manong. Talaga nasingpat kakabsat. Asino kumatag tinulong no saan adatang agkabsat? Anya kami tinararamid yo. Taapay ang nalugi ti negosyo yo. Saan kami ang nagururnong, Manong? Barayuboy mat ngamin ti anak ko, kan ti asawak. Dahil ti kamali ading ko.
Aglalo kat naglakwan nyo iti daga di pinagpuunan nyo. Dahita nga ron ti Jack na panunot manong. Iso nga ita. Dakkel ti pa nagbabawik. Iti agdama, konstruksyon ti ayan ti trabahok Mr. Lonely. Narigat, ngem anusak. Iti kasta, maituloy ni Joy ti panagadal na. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Willie. Agyamanak pagayam Willie iti dahi ti apakasaritaam. Ket ti makunag, amin a negosyo. Saan ngagnanayon anaganar. Iso akabayatan anapigsapay iti negosyo, agurnong ka. Aglalo ket naglakwam iti daga ti nagpuunam. Tay kunada nga roden, awan umuna ababawi. Ket awan sa baling aramidem, no di ti aggaget. Tapno may paay mo ti kasapulan ti pamilyam. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, ti pagayam, ang nagpailinged itinagan a Willie, manipod iti probinsya ti La Union. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami itinkay panagdengeg. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimba. Oh, Elmer, Clyde, kasanungay. Matuloy tayo kadiin ton bigat. Una, Sabado mo't inton bigat. Awan aramidin tayo. Manungay nga ron ti contribution tayo para iti inumin tayo. Una, mata contribution ngay bagbaga. Ha? Basta laki di daw manay nga igatang tayo iti arak. Mabalinan. O sige. Padasag man ti agdrama kininanang ko inton bigat. Sige. Urayan kayo di balay ah. Oh, papanamanan, Elmer. Nakasukat ka. Kat Sabado mo't ita. Mapanak lang ijaan dagiti barakadak, nanang. Mapan kayo manan aginaw. Ni nanang mat. Apay, gaputa mapanak ijay. Inom manay. Ay na, amuklatan. Amukon dagita nga style mo. Saan kami nga uminom, nanang? Adala nga ramidan mi a project mi. Kasayaat nga ron, nupod no dayta nga ibagpagam. Isungay kandak iti kwarta ka. Uray dua gasot lang. Ah, kat no inikan kam iti kwarta medical man. Ita, dumawat ka manan. Ala ni nana. Manulang mat di intadyo idi kalman. Mabiit lang nga ron. At iti kwarta. Padasam ti agawid anak kainom ta makita. Wen nanang. Anya kayo ka di. Bala, ingka nga rudan, tapno masapa ka nga agawid. Imbis at tulungan nak ngaglaba ita. Day tamat agbulakbul ti aramidam. Inak man lang eh. Oh, anya pa ila tiraramidin tayo ngay. Siyata na. Madamdamapay, nasa paunay. Wen nga rod. Nasapa pa'y mat. Agapura ka man ako na akon, Clyde. Ada nga rot papanak inton malam. Iswa kayat kunti uminom. Sa dino ayat ipapanan. Ada date may kani Alma ah. Masansan matan ti date yo. Amangan no agbalin kamat nga amaditan. Laglagi pam, bainti pay laang titawan tayo. Nanyak din eh. Nalaing na ito'y gayam yo. Nalaing nga. Sa asawam dita. Kumapal ka lang. Tawan ngamin girlfriend mo. Sa asawam mat dita. At itiara kayo naman tayo. Nagadumat daytan. Wala. Amoy umatan no siya to uminom. Jakati mapitbitin. Hanggang pangasiw di kagipulpulong kininanang ko nga gininumak. Saan aparikot dayta? Anya aga po amapan mi ipulong ngay. Unag beso. Di pa ka maungtan kami may. Ala, rugyan tayo nga rudal. Mabardag lan. Kapag papanak. Saan ka naman pan?
Inton bigat lang yan. Asa na mabalin na Jack mapan Ungtan lang ni Alma. Una yung data kaya na yat mo. Ibagam kami na nabartag ka Namumatan Saan na mawatan ni Alma no? Raso na karason. Basta, di ka mapmapan. Amang anuan niya pa iti mapasama ka. Sa pa'y motorsiklo ti service mo. Ungtan lang ka ni Alma. Ano kastoy? Alma kang alma. Di da ka matlaay ayatan day jay. Gaasan? Yun no in love ba siya kanyak? Kun na laeng. Padasin nyo ngamin matatagbiro kiti nobya yun. Awan tumid, nobya yun ba? Sakit lang ti ulo na ita nobya, pare. Awan no kung kunam lang na ita, Elmer. Apa nga min di mo arman ni Veronica. Hingga arman ay. Nagtal na ka man, Clyde. Ano sa klangan ti agbak no isupay lang ti armak. Anya? Naglaad. Ay. Di na mo nga ornosan ti bagina. At dapat itsura na. Di mo lang makita ngamin kay. Ay, saan man na dayta ti bagbagam dito? Amom, Elmer, kursunada na ka man dahil jay. Kanayon to pa matiliwak ka, nakakita kan ka. Nagruna no, data yung ispilaan. Ni Sami Sana siya. Ni Sami, ti mangaram iti day siya, babae. Kung kunam la day ta. Agbaliw to man la, tiregnam kan ko na. Elmar gayam. Da kayo matgayam ka ni Veronica ti ag-partner EJ Group Project tayo. Kat, manano ngayon ag-partner kami? Awan mo't dakas na. Gundawan mo dito, Elmer. Agtal na kayo man? Saan ko ako rusunada din, Jay? Kunak met. Kun lang day ta. Naglaad. Uy, kaya't kulangan ti agbabaak. Ngam ti agdaton kan kwa na. Madlaw nga crush da ka. Uy, magpeso. Mumis-isam, nakikitahan na ka. Basta, jak kaya't day Jay babae. Iso asar dengan dakman. Tama nga no malipatak agagayim kayo. Madano kayo. Ay. Unay kan, maangaw ka mat apare. Uy, magpeso. Nakasirseryoso ka. Uy, no, kursunada mahit. Mabayin ka lamang ibaga. Maysa! Oh, ato'y gayam ti contribution ko iti project ngayon naramid mo. Ay, saan mo nabayadan? Ngam di ka mat tinulungan. Amang ano di mo isurat tinagan ko. Danag mun aya. Insurat kon. Kan in-submit ko pa yan. Kasta ka di. Thank you You're welcome. Ay, isugayam nga kunam nga umuna ka. Tagayam, umay mo kitaan ni Vero. Anyat sasawa man sa amin. Itad ko kumalang ti contribution ko para iti project ngayon naramid na. Itad mo pa lang. Sanay. Armam latan. Anya? Veron, pasensya ka na. Awan ngamin babayin na gito, barkada kahit. Okay lang. Amok mat. Umuna kami na. Elmer, umuna kami. O sige, umuna kayon. Umuna kami. Elmer, goodbye kamat kan Veron Peso. Tila ipagbagayo. Maasarak at talagan kada kayo adwa maasar ka no, ragsak mo dahita. Madanog kan na Danugan na kami, gapo itiragsak mo. Ay na, muna at manlangan. Apay akasta tila nga manak ka. Di na ka din kaskaso, nanang. Awan da ito. Apay, adda ka di man hindi yung nagkikinaawatan nga gagayang. Awan, maasarak lang katakwada. Kanayon da nga ikantyaw kanyak ni Veronica kaklase mi. Ni Veronica? Jay anak ni Kumari Salan? Kat no nagpintas day jay? Napintas ayamot day jay. Kas lagurang. Kunam siguro anasaya at ti aguyaw. Ay na anak ko, di ka aguy-uyaw, tadakas day ta. Talungal dawan asaan asimrek ni Veronica. Wan nga rod, apay nga ta. Kat, anya ko mano sana simrak. Saan nga iso ti pagparikwatan tayo? Apay ka di akas tat ibagbagam kang kuwana. Kasanumat ngamin, kat kanayon aday jay ababa iti pagsaritaan nyo. Kaya't kung nga rod ni Vero, naparakan ka. Anya? Di ka gungut Amukmut lang mo niya talaga, tiyada iti panunon mo. Oy, Clyde
Mapikuna kon kan ka. Ha? Sardengan na kunakat. Pare Elmer, apay ngay nga kasta tilangam ita. Diyan ka mo. Nga masaduta ka sumrak ita. Ang mga nusap-sapulan mo ni Vero. Anya? Kano nag-transfer ay? Anya? Hello? Oy, si gamit ka ris. Mabaling ka diti agdamag? Anya dayta? Ada ka di cellphone number ni Veron kan ka? Ada Gayam ko nga ron. Ay, kasta ka di. Ngamin, mailiw ni Elmer kan ko ana. Ha? Iso amasad sa dutan asumrek. Tadi na makita ti rupa ni Veron. Oy, Karis, di mo patpat yun ti bagbaga dayta a tao. Saan apod no dayta? Di number na ngay. Dayta ti cellphone number ti gayam ko. Hey, isave mo Clyde. Kitaam, malpas ti duang aldaw. Dawatan tumat laang ni Elmer. Anya? Ay, ikaw na. Hala, isave ko. Oy, Clyde. Apay nga inalam ti number ni Veronica, ha? Okay, agungat ka man eh. Saan? Iti anya aga po ngay. Inanak ti number na parakan ka. Abok met lang nga alam to. Iti anya aga po. Oh, Elmer anak ko, papanamanan. Mapanak lang nga balay da Clyde, nanang. Aginom kayo manan. Saan? Adala ang alakan ko ano. Mabitak lang. Alang nga ron, ingkan. Tanay, adupay ti aramitan dito balay. Kita mo, may kagayan. Kwa. Awan ni nanang di balay. Sana si Mangpet. Buludak man ti cellphone mo. Agpasak lang iti kanta. Ne. Ito. Agpasakalatan. Tamada mati panaglabak iti uniform ko. Agyaman na ka, ha? O sige, ituloy mo ti aglaba. Inton madamdama pa yung agawid. Sige. Usaram ti cellphone ko. Clyde, apay ngay? At damat password ti contacts mo. Kunak man no kanta ti ipasam. Apay adamagam ti password ti contacts ko. Adalaan kita, ha? Nag-imot ka na yan. Amo ko, alam. Ti number ni Veronica niya. Kat, anya ko man wala, iparit mo. Dayta, kita kung kunakan ka. Tagindidi ka. Kunam akan tati ipasam. Gaya, alam ti number ni Veron. Sumanao ka pa ilang, ito ti cellphone mo. Lukatamon. Dayta. Alaan mo ti number ni Veronica. Rabin, namjak pa ila makaturog. Anya nga tanti mapaspasamak kanya kaya. Sapay masapa ti klasik intong bigat. Padasak man nga awagan ni Veronica. Veronica. Anday ta. Agriringan iti bangir alinya. Apay ngay? Di naman sungbatan. Nakaturog na tan. Idayal ko manin. Hello? Hello, Veronica. Sana ka makaturog. Gapot apang panunutin ka. Manipot nag-transfer ka iti pagadalan. Kanayo na nasapulan ka. Ha? Ne, nagkambalikan sa itinawagan. Saan, Veronica? Sika talaga ti kanayon ko asapulan. Manipod pimanaw ka. Kasano ang maibagamti kasta? Kat na ko na kanyak idinisami agayim mo. Nga imbagam kano analaadak. Kan na ko nampay. Ajak among harunusan ti bagik. Ha? Kung kunaklaan day jay. Ngam kinapudno na. Nabayagan nga da pa naggustukan ka. Iso akas tao na itiliday ko. Idi kalata nag-transfer ka. Ay, panagkunak. Agtagtagainip kansa. Saan? Tapno mamati ka. Awagan kan tumanan inton bigat.
Kat ulitak amin nga imbagak ita. Sige, maturog kan. Maturog akmatan. Sige. Good night, Veronica. Bye. Pare Elmer, hasta unay matiragsak mo ita. Apay, sinong batan nakakadin ti ararmom? Ay, wala. Dahito akin nataraki. Imposible ang mabastedak. Di kan saman nagtumarte agas mo, gaya. Ha? Adda nga rod girlfriend kon. Apay, ti ko nayo. Da kayo lang ti adda ka ayan-ayat na. Mamatiak no yam ambum ka da kami. Inawaga kon. Umay ka no ita. Yam amok man kada kayo. Ang mga numaklaat kayo. Adayo na pimpintas ngam dagiti kaayan-ayat nyo. Mamati ka, patsem? Oy, ako rin at dalugan na nagsarding iti batog yo, Ilmar. Ang mga no isudaitan di urayak. Asino aya? Oh, dayjay mo no. Naka-shades. Hello? Veron? Kumakon kay. Hello, Veron. Impay-pay sumtimay Una. Kasano? Kat pinilit nakmat ngamin. Umay ka, agtugaw ka. Thank you. O anya, kakayam ko. Apay adi kagso. Isunti bagbagak akayan ayat ko. Oh, kumusta kayon? Nasayaat mat. Nasayaat mat. Ket gapo takaayan ayat ko ni Veronica. I-treat kayo man. Mapan tayo jay ili. Mangan tayo iti restaurant. Jack ni amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Oh, Eunice. Sa di naman hindi papanam. Nakapanlas ka mat. Adala papanan mi ka ni Burley agayim ko. Mabit kami laan. Eunice, ado timurang tayo alalabaam. Sabado ita. Sika kumamat ti mga ramid ka dagitoy. Anya ka matan? Mabiitak laan kunakmat. Sige, nga mabit ka lang Agawid ka adagos. Tasaan mo pa'y alinabaan ti uniform mi kinirian. Wen ka di. Siyak tun ti makaamong aglabain tun madamdama. Nay, malaman ngam awan pa iti asawa manak ko. Wen nga rod nanang. Jak amo no sa di naman yung tinapanan na. Ay, di na pa'y maasikaso ti anak yo. Kanayon arumwar. Wen nga rod. Siyak pa yan tinaglaba iti murang mi. Bagbaga aman mo't di asawa manak ko. Ultimo panganan na, siyak ti mangin na ho. Pasensya kayo, nanang. Sana bale. Kasaritak ti asawa ko. Narabyan ka manin. Apay aya. Awan mo ti maarami dito'y balay. Isa na panak lang itayan ti gayim ko. Napan ka ijay ayan ti gayem mo? Wano? Asino dyan nang ituludkan ka? Nga dakot dyan ha? Kwa. Ni pare rumanday jay. Nalapsan nak ngamin itay. Awan ngamin ti pagluganak. Iso aday jay, nakiluganak kunkwana. Sige. Mangan kamatan. Imuna kami anangan. Tadida kamat maurayan. Nangan kami itay ijiili. Kaya't kunti agina na. Pare, gusto pa'y lang day ta. Mapantagi din agmerienda ije kantin. Sa anak tayo mat amabisin pare. Si kalatan ti mapan. Unay kamaten pare. Intun umay abulanan ti papan ko ijay Dubai. Isu nga umay kan, tasyak ti makaam mo. Win gaya man niya. Umadanin ti flight mo. Amangan no kahit mo ti ag-apply pare. Ha? Dak-dakkal ti sweldo ijay Dubai ngam dito'y Pilipinas. Kasta ka di? Agpanunot ka na imbag pare. Kan maysa, para matlaang iti pamilyam. O sige. Panunutak pa na imbag. Narabyan ka manan. Pasensyakan bakit? Nag-overtime mak namin. Kanayon lakastan. Sa nabali
Tatrabaho mo ti makagapo. Awan mo ti sabali nga aramida. Mala, wanan. Wan gayang bakit? Aday bagak. Sapay la kumata umanugot ka. Oh, anya day taaya. Agabrod namin ni Pare Leo. Ket nakunana kanya, ngagkasapulan da pa iti trabahador iti kumpanya nagaplayan na. Numanugot ka, agabrudak ko mama. Ay kat, una. Awan parikot iti dayta, no kasta ti kayat mo. Sigurado ka? Wan, sana balit adamo ti cellphone. Kanayon kanto lang umawagan. Agyaman ak narod, no kayat mo, bakit? Nanang, umadanin ti ipapan ko jay Dubai. Da kayo kumapay lang ti makaam mo kadagiti aginak Awan parikot iti dayta anak ko. Di ka madanagan. Ikarikan ka. Jak baybay andag iti aginam. Agyaman ak nanang ha. Ay unkayam. Kasano jay baboy apartyen tayo inton agpadispidida ka anak ko. Siyak ti makamu iti dayta nanang. Ken may sa, nabayadak matan jay baboy. Mapanmintulaan ng alaan. Ala, dasaya at ngarundo kasta. Ay kat awisam tumot adag iti katrabahwam. Wana nang, sigurado dayta. Itay ka pa'y ngaururayan Sa dino tinapanam? Kwa. Napanakla ang bit iti balay tigayem ko. Kasta ka di? Ay, pabalasa Kan- may kayo dito yan. Sino dagiti kakadwam? Ayabam ida dito'y tamangan kayo matan. Ay, kwa. The Burley. Gayem ko day jay. Kani Pari Roman. Nasayat matan ako umay ni kumpare. Ala, ayabamon, tamangan dan. Sige, mangan kami pa'y nga rod lakay, Inton madamdama kayon to nga uminom. Wana. Aray, naibagarabiyo. Kastamat kan ka pare. Ala, mangan kayo pa'y. Aginom tayo inton madamdama, ha? Agyaman ak pare. Awanan yaman na pare. Sige. So marunukan to ijay likod inton malpas ka amangan, ha? Ay kat wala. Alang harot, mga anak pa'y. Pare, umay kan tulatan ni Jawanaga. Dito ka na maturog. Nabartakan sa matan. Amang ano di mon kabalan ti agawid. Agyaman ak, aray. Nene, pare. Ingatom dito pantalon mo. Makikita mo tan dito boxer shorts mo. Amang ano katawaan da ka dagiti babalasang. Awan ti pare, ray makita da. Sana balita, awan mo't asawa. Sabagay Ang nakababayin pare. Adupay lang ti bisita. Hindi ka madanagan. Branded mo dito. Boxer shirt ko. Mala. Ay, nabartag ka talagan. Pare Roman. Eunice, inton bigatan ti flight ko. Sapay la ko mata, di mo baybayan ti anak ta. Wan, di ka di madanakan. Siyak ti makamukan kwa na. Kan may sa, adamat ni nanang akadwami diti balay. Nasayat nga rod no kasta. Ken baliwam ko man ti sigod nga ramid mo. Akanayon karumwar. Ipamaysam kumapay lang ti atensyon mo iti anak ta. Wan, di ka di madanakan. Ala, kanayon akto nga umawag. Inton adda ako ni Ijay Dubai. Pare Gary, itay pa'y adi ka makatal na Adda ka di parikot mo? Awan pare, pampanunutak lang ti pamilyak. Diyak nga rod maawagan ni Eunice. Kasta ka di? Amangan mat no makumikum laeng. Diyak ka mo pare. Ngemanon nga aldaw ajak makontak. Di mon pagpanunutan ti dakas ti asawam. Makontak mon ton day inton bigat. Saan nga iso ti pagparikutam? Diyak maawatan ti riknak pare. Pare, rabiin. Masapa pa ti trabaho ta inton bigat. Maturog takit din.
Nanang, kumusta kayo ditan? Ay na, nasaya at mo't anak ko. Sika, kumusta ka? Nasaya atak ditoy. Ngam apay ajak makontak ti cellphone ni Eunice. Adda ka di balay? Ay na, anak ko. Numaminsan, agawid dito'y balay. Numaminsan, ay jak amuno sa dino ti papapanan na. Kanayon arumwar, kadwa na daberli ken ruman. Anya? Jak kumakayat ti makibiyang ka na kayo, anak ko. Ngam makikita met nga ron ti aramid ti asawam. Sa ipaglaangan taadaak amang kita iti anak yo. Tano awanak, ay jak laambong. Nanang, inton sumangpat ni Eunice, pakibagayo ngay mawagak. Kan ibagayo ngayon na ti cellphone na. Ay uwan anak ko, bayam ta ibagak ta. O sige, baliwak to manan ti umawag. Agan-anat kayo dita, nanang. Leo, parikot ko talaga ti asawak. Diyak lat ta makontak. Apay ngay? Diyak mo pare. Naudila apan nakisarita na kanyak, idi nagipaw itak iti kwarta. Unay matan ti asawam. Di naman laang panunutan nga agrigrigat ka ditoy. Di nakapay mat makumusta. Wan nga rod pare. Ngamsa na bali. Umadanimatan ti panagawid ta. Oh, Gary, Leo. Ato iti merindaan nyo. Agyaman kami, madam. Awan anyaman na, kinapudno na. Siya kinangluto iti daytoy para kada kayo. Agyaman kami, madam. Manmano ti boss, akas kada kayo. Agyaman akmat no kasta. O sige, panawan kayo pay. Gary, madlaw ko akas la kanayon nga da pang panunutem. Kuang amin, madam. Pampanunutak ti asawak. Diyak amin makasarita. Kasta ka di? Di ka uni aglidaya kasta. Ikam mo titigundaway ti bagim ang makarelax. Agyaman ang iti concern nyo, madam. Awan ang yaman na. Amom, kaskan ka kumaalalaki ti rumbang nga ipatag kan ayatan. Nga mas dawak, no apay akas iti asawam kan ka. Daitang harot ti parikot ko, madam. Diyak mo na niya ti ginura na kanyak. Mala, saan pa aday ta ti panunutam? Ala, umay kakit din. Mapantamangan iji kantin. Agrelax ka. Pare, 5 laangan nga aldaw, makaawid tamatan. Wen pare. Ngam. Sa anak anaragsak nga gawid. Ne, apay ngay pare? Gapo iti natakwatak. Ngaan niya pare? Diyak lang pagarop. Lipliputan nakgaya man ti asawak. Anya? Unay matanday ta nga asawam? Inawagak ni nanang hindi na minsan. Katimbaga na kanyak. Nga ka no lalaki ni Eunice. Isugaya madinak kaya ta kasarita. Ay, unay matan ni kumare. Ay, kat asino ka no dyan lalaki ngay pare? Diyak mo. Tadi matimbaga ni nanang. Maputang amang ibaga kanyak. Inton agawid ta, amuan tano asino day jay alalaki. Ay na, nasaya at nakaawid ka, nanak ko. Wananan. Ngamjak na sangpatan ti asawak dito'y balay. Ay na, sigurado, marabyan mananday jay anak ko. Nanang. Ay. Oh, nanang. Adda ka di bagayo? Kuha. Kuha ngamin anak ko. Ang nasaysaya at nusikan ang mismo timang takwat no anya aramitan ti asawam. Nanang. Ang pangaasim ko maanak ko. Ang tanang kalaang. Di ka kumaagaramid itim ay kaniwas. Ti anak mo ti panunutan anak ko. Ni,
Anya ti aramidem, Gary. Agdaldalusak dito'y silid tayo. Panagkunak kat saan Apolos anadaldalusan. Ko. Nagnanayon ang dagiti muran. Kan dagiti nalabaan. Mabitlaan. Alaat dagitoy. Ha? Aguray ka man? Arwatan ti lalaki dagita. Ko. Agpudno ka man. Asino ti lalaki mo, ha? Gary. Pagsaritaan ta ko maitinasaya at daytoy. Awanan ka itipain, Eunice. Nagaburodak. Tapno maipaay ko amin akasapulan nyo iti anak ko. Ngam kastoy pa iti isuban mo. Gary, pagkawanan na ko ma. Diyak namin nalapdan tiriknak. Nabayag anagan ano sa kiti abroad. Inalusak ti rigat ti trabaho ijay. Kastamot ng ti iliw ko kada kayo a pamilyak. Hagam si ka. Ang na tinaramid mo! Gary, pagkawanan na ko ma. Nasulisog aklaan. Nasaysaya at laangin no agsinatan. Eunice! Pare Gary, si ka magayam. Awanan ka itibayin. Di nakawagan iti pare. Anya ka din ti pagbagam, pare. Di ka nagpamarangawan ti amam. Apay anaaramid yo kanyak ti kastoy, ha? Apay! Gary! Gary, gusto daytan! Di mo danogan ni Roman! Tay sakit mo pa iti lalaki, ma. Eunice, ibagam man nga minan iti asamon asyak itan ti ayatan. Ano niya? Roman! Kastagaya, ma. Sige. No dayta ti pakaragsakan nyo. Amukmat kat anabayagan aluklukundak. Gary! Gary! Anya ti kayat asawan day tayo, Nis. Masikog ka kadi. Wan, masikog ni Eunice. Kat siyak ti amana. Demonyo ka. Agkumpari tapay mat ngarod. Di nakpabasulan no apay nga inayatnak ni Eunice. Inayatnak ti asawa ma. Gaputa di mo maipay ti ragsak a maipay ko kankwana. Kastagaya, ma. Sige. Nawaya kayon iti kayat yung aramidan. Kat gapo iti daytoy nga inaramid mo, Eunice. Agsinata at talagan. Kayo, amin.